جبو قام فيم جاري بأوايا كي برفره نقاش بكن انها اندامي كوميتي اساس كرنا هف بيمانا جواكي محمد احمي لقلمة امادية بلي بريز محمد دما تباش با ام دخوازن اشتناس بكن ب تشغو هرتن دوي هف بيمانا نوده هيا يعني دناف براوي و هف بيمانا بريده چه خالين هاتنا گو هرتن هنا كرم بك دنباج بوا وهمو تماشاوان المي هجا الراست نقاش برفره لسر هفبيمانا جواكي هاتن لدار خستن سر دما دصالا امكارن بيجن دسبيكي دا جوينن برفره جبو قوميتيا گشتي يعني مزن آگو ساز کرنا هفبيمانا جواكي دسبيكي دا لدار كتن زيده ده جوينا هاتن لدار خستن روشن اولهيجي پر زحمجي درباز بون لنهشتن جو اف جبينه ما بسكنن پشتی ما گو دایی کر اف نقاش خو ما پیشکشی ملت کر ما قومیته که درخص جنابا لجنه گشتی ساز کرنا پیمان جواکی گو پیشکشی ملت بک همو پیک هاتی خو لی وکو امزانن بریان هاجی پیمان کبو لسر آستا جزیره جی وکو دسپیک وکی الگوری ویره و بریا خسر لسر اساسی وی کار دکر لی نهاجی بو دما گو پیمانک جواکی تمثيليا همو بيكاتين بكروج هلاتي سوريا بكن جو هرتنين سركه ايه جو امكارم بين سر زمان برفرح كنا ريفبريوي جو كسين ولاتي كسين جواكي كسين سيفيلجي جو كاربن دنافا ريفبريه دا بريار بستينن ورولك بستينن جو افري بري بربي ديمقراطيه بيتر هر راسته واني سر زمان جو جبينج دريين سركه جبينج خالين سركه وچار دريين سركه افها بيمان عجبي انو بيكتي وعمسر ويا اقاس نقاش كر داويد نقاش مي لسر نرين قل ايجو اف كوميتي ما جبيني خو زيدي بينجي جبيني بملتر بهمو جواكيره بهمو سازيان لهمو كومينان لهمو باكرو رجلات السوري ده او نقاشن برفرح تشيبو نرين قل كوميسر هبون هاتن جمع مل سر چهار جان نقاش کر بریار هبو گو سر دروجا بی نقاش کرن لیش برگو اقاس نرین هبو افجی دید پیش گو اقاسی ديمقراسی ملجی نزیک بو و نزیکاتی ملجی پر باش بون جبو وی پیمانه و دبینن گو گاو کدن پیروز برب ديمقراطیک برفره سر سیستم کنفدرال گو ام به رنگی وک هرم باکور رجلات السوری یک هرم ام ایدی بواجهه كانوا يجبوا سوريا كجشتي جو محامية بحوينة وسوريا كيك أم خبيبين وكر ببريا خسر دناوا سوريا ده أم خدبينن وأم فقط عندنا كيج سوري ناخوازن أبها بيمانجي إصرار كر جو السيرفي قابي السيرفي نريني السيرفي هالوستيجي أم هين بردوان بن ببريا خسر بيتر نيزي ملت ببا الراسة أم زانن جو أوقاسا بزغريب جي دركتن لی تجربه رهبری خصوصی اوکی اگو امزانن هر دم خونو دکه به هف پیمان جواکیجی ام هیوینه گو ام بهتر خونو بکن و بهتر ملجی و گلجی و جواکجی بناو رهبری ده خو ببینه برید خوازم ناس بکن تدمک دست نشان کری جبو پسند کرنا هف پیمانی هاتیه دیار کرن یا نه لگوری نقاش المكرن ما وقت لجنه كي قوميتيه كي درخص وقف قوميتيه هان بانجمانا قشتيرا باكو رجلات السوري ره دويدا بيشكيش بكا وهريكرنيج انجمانا قشتي بستينه نهاجي بشتي اقاس نقاش مكرن دناوا جبيني مي وقت ما اني سر زمان سر اصلا شارو جاده قوميتيه ما دركت جو همو بيشنيار وهمو جوهرتن ايجوج من الجهاتن اما قيد كر ماني بيسانت مساز کر هف پیمان خوان نهاجی دما هری نیز ده امکارم دروجن پیش ده یان ساعتین پیش ده دبگو اری ببه یان نقاش ببه ده انجمنا گشتی جده والگوری نرین وانجی اری کرنک لسر به وان پیشکشی هر کسی بکن گو هر کس ایجال گوری وی راوستین وی هف پیمان الگوری ویجی خونو کرنا رهبریا خسر آبا کروجلات سوری هرما با کروجلات سوری جی الگوریجی همو دستین ما و همو سازین ما کار بکن را میبینن سر زمانجی با دستین سرکجی و برنگی مجلسان برنگی انجمنا جی ایدی و کار بکن اف انجمن هر کس و تیدا خو ببینه سازین سیویل
civak hemû desteyên têkildar wê ne tenê êdî desteya bi tena serê xwe kar bike û bêtir nêzîkatiyek pir wê nêzî civakê jî bibe. Em hêvînê jî got hêviya miletê me di vê hevpeymanê de hebe û barê wê jî giran nekin. Li gorî rewşa heyî niha jî gaveke pir pîroz bû. Em li ser wê kar dikin jî û em bendene got ev hevpeymana got erê bibe ji encûmena giştî jî di dema nêz de û pêşkê jî her kesî bibe. Belê dê ev em bêjin hevpeymaniya handê guhertinek çawa çê bike? Dê giringiya wê çi ye gelo? Giringiya wê divê demê de ew qase êrişên got di dema dawî de li ser Bakur û Jilatê Sûrî dihatin kirin xwestin gorê li pêşa vê hevpeymanê bigirin û her kesî jî propaganda çê dikir got rêveberiya xwe ser a pêkhatiyekê tenê ye dixwaze xwe veqet êrîş Sûriyê. Ev hevpeyman bi hemû pêkhatiyên got tê de tevlî bûn bi helwesta jînan bi helwesta ciwanan hat nivîsandin got em xwe dibînin di hundirê Sûriyê de Sûriyeke konfederal demokrat em ava bikin. Ev yek ji sedemên wê ne û ji xwe ev hevpeyman jî dibêje got dema got Sûriyek konfederal federal demokrat hat avakirî jî ev hevpeyman bi hemû miletê Sûrî jî re li gorî xwestekên Sûriyek demokrat jî wê bê guhertin. Ser astek din ser Asya asta sazîbûnê di hundirê saziyê rêveberiya xwe ser meanî ser ziman desteyên sereke wê di herêma Bakur û Jilatê Sûrî de hebin û di kantona jî. Yek ji guhertinan got sîstema kantonan wê bê bikaranî heft kantonên sereke Cizîrê, Dêrazorê, Tabqayê, Reqayê, Feratê, Minbicê, Efrînê, Şehbayê yani ev wek herêmên sereke wek kantonên sereke di herêma Bakur û Jilatê Sûrî ev sîstem wê bê rawestandin û ji xwe ji li gorî muwazenê jî em bînin ser ziman jî xalekeyê got li gorî şert û mercên her kanton jî wek mîzanî wek milê aborî jî wê bê veqetandin. Got civak jî divirde diriyan van meclisan her desteyek diriya meclisekê re wê kar û barê xwe bimeşîne. Diriyan van encûmena re ê got bi van desteyar kar dike wê bêtir milet karibe civak jî karibe di rêveberiyê de xwe bibîne. Ev guhertinên sereke ne ji milê mafê mirova jî ji berê ve mafê mirova parastî di nava rêveberiya xwe ser din û mafê pêkhatiya jî bêtir xurtir bibe û ciwan jî rola sereke jî wê bistînin di vê rêveberiya xwe ser de jî û ji xwe jin jî meclisê xwe yê ava bike û di nava vê rêveberiyê de ew mil bi mil bi hemû kesî re pêncî ji sedî ji hemû desteya û ji hemû meclisan jî de wek jin cihê xwe digirin. Em gelekî hêviyê me hene got ev hevpeyman nerînên miletê me xwestekê wan jî pêk bîne wek me got jî barê wê pir giran e rewşê em tê derbasîn pir zehmet e lê ew jî gaveke pir pîroz e û pir muhim bû got em divê demê de derxînin pêş li gorî ev rewşên got em tê derbasîn dema dawî. Gelek spas ji bo te Mihemed Ehmê endamê komîteya sazkirina hevpeymana civakî gelek spas got tu tevlî bultana me bû.